Tina siyabata Bosima bapilengo Bosima bapilengo Tell us this Umandisa Shane and Melo Bushi bese ngaphambili bese uzenzela inkonzo ye-welcoming egameni lika Jesu Kristu wasibashaka izandla ezinkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. 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 Igama ngumandisa egameni lika Jesu ngiyabingelela. Ngibingelela umfundisi wami egameni lika Jesu. Uma umfundisi hallelujah. Amen. Sibingelela ama-elders ebandla hallelujah. I-worship team. Ubhuti sibo hallelujah egameni lika Jesu. Siyabingelela umama osisi uSunday school hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thokozile nje bakwethu. Wangathi anikho emseni haleluya. Wangathi anenzelwanga umuntu. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngizizwa ngithokozile haleluya. Ngiphakathi kwenu haleluya. NoKristu ekanye nathi haleluya. Ngizokwamukela haleluya abazalwane bonke haleluya usekhaya haleluya namkelekile ubaba umfundisi uthi uyanithanda sisiyamthanda kakhulu haleluya uma namkela ubaba lekhaya namkelekele impela haleluya bazalwane kufanele ngabe siyajabula sinabazalwane haleluya kahle nje isonto nesonto mina ngiyanyusisa kunomzalwane omusha osijoyinayo haleluya osivakashelayo ave kukuhle ukuvakashela abazalwane kuyancomeka haleluya sicela shayisa amen.